Gatho cia mwanya muno studio na ni matogo watariria umuthi tukirora horo wigainie na kugayukania ciama kana ugayukania wa ciama icigo-ini turakorwo tukiaria na mbeu njithi maturaine maya mandegwetia muhuro hihi mako magitutariria ni maranyita mbaru uhoro wa zoning kana ugayukania uyu hamari twajitagwo Jane Kung'u no uhoro wa zoning ni ingiuga ndwagereire kuringana na uria tuhana na kabira iria twinacio tiagirwo gutenganio twagirwo ko twi kindu kimwe majitaga kiuna kana wainina nie uhoro wa zoning ndingĩwenda tondu no urehe ukabira muingi na no ututware handu tutavatie gukorwo turi tondu twi kabira nyingi muno guku Kenya koguo tutingĩenda zoning ucio tondu no utuhingicithania muno reke mundu arugame na kiama giake na no gituteithie uguo thaici nie ndingiuga ati ni hararumirirwo ria obatie tondu ona thaici mahinda maria turi ukora niguo muingi koguo ni ndirona no kungithie uguo no tukaiywo koguo ni ingiuga mundu ecagurire mundu uria arenda atige gutwira uria o mareciria reke ithuĩ twicagurire muteti uria turenda tondu twina hinya ucio na twi bururi witu. Kwa majina naitwa Margaret Wamboi, mkaaji wa Dagoretti South, na swala hili la zoning kwangu sijalikubali kwa sababu inaweza fanya tukakosa kuchagua viongozi ambao sisi wenyewe hatukupenda ama wale ambao hawaja utufanyia kazi. Tunataka wale ambao wanatufanyia kazi hata kama si wa hili kabila tusifanyiwe zoning, kwa sababu naweza kuwa nimependa kuchagua kiongozi fulani ambaye ana hiyo uwezo wa kufanya kazi lakini nikashindwa kwa sababu wamefanya zoning. Ningependa kwamba kusiwe na zoning ili niweze kuchagua kiongozi ambaye ananifanyia kazi. Ni gatho na ucio niguo uge kana mawoni ma mbeu njithi ma mwena uyu wa Dagoretti muhuro magitariria bata wa guthingata urumwe to bururi-ini no ona thiini wa ciama cia kiuteti andu-ini ha Inooro TV kuma Dagoretti muhuro ino ni kaunti ya Nairobi nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa.